amero foyo jo mageti kanena wa machalo ko pajo iniski kino bino ya Mor district ya Gole primary school ipabo pabo town council karwate kilo tiano mamegwa mawati ka yele kegi kiet me chulo school fees mamegi itam eni wa wili uniform mamegi tuwa tawo ne pere te bino nen kiet mageti ka kwan kere kiet ma kwan te ka wot kere yini tini kwate wot ne blok mata very good neno na no ko no ngai mono yin ko ni this your class ito ko mata ale ba ni te ta wa mai ko ko lok no chi na ria da ke mo no to ti mo mai kwa kiti ka kwa mo pere da yo no maraj pe lok me ni ki dong ka lok me ko ti na yen mo ti ka chung ya ki ya apo ya to war wati ya boro wa biro kana ro ti na mo wati ko ni magen en ni chu ni ti ni ko gi ne balle gen ko bo ko ni gen ti kwan mabe apo ya to wa me de ti ko ni wa gen du non ko mabe wan bena fudo me te ge lu ko ge pen ta donge tu ku kwa ti la wo ko ma no miar ni wa mian no ge te kwan be be ya ni ko nyo mo da bien mo ti na ro chien te la chien be da ri ti be lu fonye ti ponge ya lo ke ne ka mo bai de gen ti ma ge ko ke ne ti ma ge no kwa ti ka wo ke ti be lu be da ji ko wa ta chi foi ma te amero afo de twal dul me kon pajo initiative anya gloni obong Simon atila fanya chiel ma atia Gole primary malupe ki gen manano tika time e magali ene ket machalo mago chake kere gen moti timone pe konyo le teno kwan malupe ki peke mabapat ma danu ti anone ilo bacholi ki komalo mi Uganda watiki gen to twal ne lo teno moti karu chin e komge were anyim me kwan ge obetie lo teno ne ke betem mabe adeda then bot wakan ya Gole primary kita chalo lu fonye tie kede ki commitment mamegi ge karu chin e kom lo teno kadi ka bede watie ki le teno maduong bad lo fonye ben te maduong lu fue ne magi karo chingi ka lu ti gi mabe si o meo agero ne lo tero ma uno ti karo ching e komge e welege uniform cholege school fees kina no je mo kana makame ki yo mi supporting gen lo kumkwan o bere mabe ya lo tero ma penye ki Gole primary o lo to ka go chiaro chen gi bere very competent manyuru ne kalo tiano le ne gumere ge bedo kedwa ma gino mo ma yelo wigi ma balo kwan ge mere ge bedo pere lo tiano ne ge bedo mo be alida lu kar pe mo be ana ngene bene kira ma ga no chaka kere tamma chiele ne bene go bete mo pe mo be ba go dire ma da ka do dugo kangi o ko ge do do jo uno aloga mo be jo no tie lo tene ge bedo mo be yan la bole kaneno la gen Rebecca mati P5 ke opak road Daniel kachiel ka maro gifti malo tiano ma wuono te akone ge botwa ya Gole primary kan otene ge tika bedo maber neno yom chiny mane te kwoge ang'eyo ni chiny gi yom bene te gena wuono te katimo ne te gen te konyo gi we kwan ge wata be wan machalo fwenye wakaro chinyo bene minane waduko kole tiano ene mere komun wek no gien ma won tika temane pe konyo kwan gene to bed menono meno ero ni gien ma ta mane awade an apo de twal alego ne lo ba mede ki konyo u chung ka chiel kedo ka chiel wa kile ter ma won ti konyo ge kade kamu kane pere e gan kwan bot wa kan ke kan ana fo ma ta lo ba mi do gum